Sandzak. Šta je to Sandzak? To vam je, braćo i sestre, jedna divna zemlja. Tamo, u sred srca Balkana. Ja po svijetu kad idem i govorim o Sandžaku, kažem im ako hoćete da šestarom zaokružite oko Balkana, morat ćete staviti iglu u Sandžaku. Dakle, to je srce Balkana koje kuca tiho, ali uporno i od koga ovisi cijelo tijelo, od koga ovisi cijeli Balkan. Može vam to ličiti patetično, može izgledati kao pretjerivanje, ali vjerujte, braćo, nije tako. Zašto? Pa zato što nam je Allah dao tu ulogu. Vidite gdje nas je tu postavio, u srcu samome, okolo Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, sve to okolo, a mi ko pomali tu, ko halni ponekad, ali nikako da nestanemo. 100 godina progona, 100 godina pritiska, nema nas po zakonima, nema nas po ustavima, svaki put nas iznova izbace iz ustava, ali nas ima. Evo, mi smo tu. Mi smo tu. Tačno je da Sandzak kao politička cjelina ne postoji. Ne postoji ni kao organizacija bezbjednosna, ni vojna, ni policijska, ni bilo koja druga. Uspjeli su da to raščerupaju, ali Sandzak nije umro. Nije umro čak ni nakon propalih obećanja onih koji su nam kazali da će biti republika. Nažalost nije republika. Pa su nam obećali bit će autonomija, nažalost nije autonomija. Pa bit će specijalni status, pa bit će ovo, pa bit će ono. Pričaju još ponešto, bit će, sad kažu Sandzak će biti aerodrom, pruga, gasovod i autoput. Ja ne znam da li da im vjerujem, želio bi da tako bude, ali zaista nemam više snage da im vjerujem. Međutim, šta Sandzak jeste? Sandzak je ono što je skuplje od dijamanta. A to ste vi, braćo i sestre, to su ljudi. Jer kad imate ljude sa karakterom, ljude sa obrazom, ljude sa srcem, ljude sa vjerom, moralom, kad to imate, onda je to najveće bogatstvo. Sječite ga i po liniji sjever-jug i po liniji istok-zapad. Stavljajte mu granice gdje god hoćete, ali ne umire, jer Sandzak smo mi sa dubokom vjerom u srcu koja kuca, koja se kreće, ali ne pasivno. Nekada možda pasivno, nekada se Sandzak možda svodio samo na tome dok je majka držala bebu na grudima svojim, dok je toplim mlijekom hranila to dijete, izgovarala je Ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. I to dosta tiho da je ne bi čuli oni koji su htjeli da istiraju to šehadet i sa njenih usana. To je dugo vremena bila jedina institucija koja je postojala i oko koje smo se držali. Ali sada ne.